Kamata rewa tau programa da mini pe fai e rea taritari fai e fai whikau a kakoi a Robin Bay. Tapu ki he awhio e tolu tahai o tuoha tau lo tolu tong. Tapu ki he kere o riwaka e lot. Tapu atu ki he pure vai whanua meri poan. O e whakalangilangi e ahau. Tapu atu ki he whawhikau e wahenga. Au mā e whawhonga konwhenisi. Tapu atu ki he kau whawhikau tau i kolo. Au mā e kau tau hilot. Tapu atu ki he kau whawhikau e potunga ako. Kau mā e tau whanau e hoau tau iai. Loko taritari loto mā whana pe loto whia koe e whakalangilangi e komit. Kau mā e whanau ako e hoau tau iai. Ai whakawhainga maari o taimi ki mea mai ke hoko koe whakalangilangi. Ai whiau i whaiva. Ai potunga ako e hoau tau iai. Ia oku wangoi lota mā whana he kau miti, kau mā, he kau whaiwhikau ako. Au mea mai ke whalangilangi e aho e tau whanau. Ai au tau maalare he api ko liwaka e lotu hoau tau iai. Ia oku e kore whamure moare atu e tangata ki pūre. I he wawaf. Ai whiauhi. Ia oku e kore whakamata tua ka pau e nakarere e whaitūna ka whakahoku. Ko e potunga kako alo pinveiri. Oku nau pore mai. Ke whakawhainga maari e mua ai prokalama ai wahe whanua. Sene ka pau e lava. Ko hae tunga te mawea he aho ni. Oku mau loto mā whana ke mau o whakahoko tau whatongia. Ka pau i aho whainga maari e ke mau kau i he prokalama ai whakawahe whanua. E hua te whaiva ai potunga hako. E nau kau i he whawahe whanua. Ia kuia e ofat i he kau whaiwhikau. E ngahi potunga hako. E o mea mai aho. E rea maranga tauat.